na Musasizi n'abakunda Okuru General Henry Musasizi wahati ensi erimo ebicerizi bingi eminyeeto yete kwasira kurungi eji niyo kongera kubonabona yo mwishomero ubatolimu ubari gukora imirimo yawe ndijo enjesho nico kintu kikuru naja government yatiraho entebe kansa nyingi obunubwire eminyeeto obutazahare program za government kwa imwaruka okuwanyu buri muruka hakiri twine yishomero rya primary twaza gomborora twine yishomero rya senior ngena abana turena mutubatere hembera eyi barabasa kuzamu bakashoma abebembezi bekereziya hamwe n'abimenyeto aba diocese ya Kabare banya kujango nabo konja kwatiraho eminyeeto bayongera kubabangura abebyentunguka abejobwejese abo kugamba hamaka marungi obundi n'abasasaradoti n'abandi bazejo ngeno tuchendeze hakuzina munonga tongeremu hakwejesa munonga aba bana rero ebisigiye gukora twabasa kugira ki kubikora byabo bati gise kugira tujye gusasira kandi emicwe y'itwine twinduraho abari kwega tubunizemo twatsekaramo mani umuganda abazire bashabwa okonja kuza abana babo omudini ebe n'ibindi byagamo Richard Mugisha ubu yabakuriremo umukoro go kusema kwabeje ba Kibengo Primary School Omurimba City ebe n'ibindi byakorwa akanisa ya St Andrews Kibengo Church of Uganda abana bashaje mu grade 1 abandi ikumira mu grade 2 hatabiro feria hatabiro division 3 mtachiti tukuzana ikeje takuhereza environment anungi omwana kushoma akakunda ishomero akakunda kubuza ayishomero batugambira ekintu bakitwaza bata atari environment yekusoma n'ishomero yoko kwiza no tontoma no tereminde kugera abana ko kwiza besine ko kiyungu igentaka ne bayaba azani perfect tumanya kuhereza mukamba azani yo bice yacu no okurebero lisize endeze Yesu rukuri nabwanyuma haba kusima abashomesa nabeje abo ababere icyo kureberaho ijaha sima ruhanga ahabwa beje bitu ushika mwako kwire so chire kandi cyamazima shemerire sima ruhanga uko kutwantureba bashungeze nabasima ruhanga befashari so ni twakachibingo demo twansima ruhanga abeshari no mwako bwi gasha kwa Job namanya na Nita atkunda awa TV West